Ubuhansu bw'umuguzi. Oirirebiya umwancho murebe gitaseni Kyandize TV ne chinga kichindengo kwarigani atemanye mangana maya senchira yo wenge chitariki ni sano motenye okane mwaka weti wibere ne meronge bere nanya erietaria ne Dorcas Kemoma nanigo to chikobwatira na nere Lydia Mose oyoko manye wetira senchira ye manyerio nere Felisa Kabendi kwene kingama ligene chibicha agoikire asenchira yo bukirano ngokwenyoria abo to ikira wetira senchira ye mitandao asensemo ya Facebook wakatonya buna Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube nontore buna Ndizi TV News nabo igo ase omtandao we website nyamna www.ndizitv.net. Nigo charagire chinsa isano naibere chabono mubasona ngukwarigania nditonyale kwemanya bunabire kawateka omo wakiri Danstan Omari nigo bono abaganirie abarai borogongo rwagusi bocha amona kubwatana ase amagendero ya ensemo ya gusi sorogongo rwagusi naboigo obomo gusi tukawukwana chinga kiaringa se county ya Nyamira nigo boigo abaganirie abantu bonsi borogongo rwagusi bocha igagusi nagokora amagendero abo wasukwa gacha gusi yeito asare gukwanira igoro county ibere cyagusi county ya Nyamira amone county ya Kisii chinga kechuboigo nigo boiga boretie abaibori osaita abaibori oboseme igoro yoko anchira abana babo oimukya chikosi chiribaganeti gokora asengencho yoko egenderia ase amasomo abo na Nyamira na Busoga are one and the same thing. Tuna abana abamu media nere guchikobenchira tukweoni guchisiko tiga abantu baitu bairanenka tiga abantu baitu ba support local talent tiga abantu baitu babwate resources ba develop their own counties nto banyabantu baisiko bachako develop this place abantu bari babwate chinguru cheserikali in all arms of government tiga koge chiguna media ya tebire kibesa njibitu that evidence ina besa njibiri rirugoro asichikabira chinde chinyanya cyabo chikono ntekerenenkerina industry abayibori tikagotanga abana kubatebi bagende gosomubu ari mubwo n'obunyagitari bwo media is now a very serious sector industry igere bono industry egokoru na professionals igabana baito tigabagende nebiyongozi betu tigabirore gosembi birozi kibesa nkega tutware a college Osongo Nyamira ego train journalists so that Omurai wense Dr. William Ruto nigo ababolire ababunge kwanekinga botumeka balibuya chibesa cha National Government Constituency Development Fund wose national wose NGCDF echo chiko bwatuka korwa ase serikali enene asa magenderero goche ase chibunge ime yense kagokwana chingaki balinga semoye gabogo chingera myaka 20 asobokoreri bwa umurobiro yo OCDF korwa ase serikali Ruto nigo abatereti munani gere buyago tumeka chibese cyo elinde abakenya banyora amagendero nabo igo nabarabwe kwenyorera ebirogo ase chintunda chinde ase bigo ababoliti ase biga mente gotebomna bali barachigo tumeka chibese chibobe nabo batenyorere ebirogo ase entunda yende asobochori bolimotwe. And I promise you members, you don't need anything else. If you use CDF properly, you will be re-elected.
Just that. Because CDF puts at your disposal close to 600 million in your term of 5 years. Friends, with 600 million, if you cannot win an election, then you, I mean, you have, wewe ni bure kabisa. Kabisa. I mean, surely. Ati mtu tu ametoka huko, amefanya ukarabati, mpaka amekufukuza. Na umekuwa na 600 million, unaenda hapa unatangaza, shule, unaenda hapa unatangaza, alafu unashindwa. And I want to say this, without fear of any contradiction. Any member of parliament who presides over the misappropriation of CDF or the theft of CDF should never be elected. They should never be elected because it is the ultimate betrayal of the people who elected you. The people of Kenya have elected you, you have a salary of $1 million. And then the money that is meant for the bursary of the children, the money that is meant for the education of their children, ati wewe umeenda kuhangaika naye hapo mpaka ikapotea. Hapana. Hapana. Fawos kamoteni go mawaziri wesebwa mangana yechinse chesiko oyoboigo oro mawaziri omonene bwa waziri Musalia Mudavadi nigo bono abaganirie abanyabiashara kurwa chinse chesiko koranta ebiasara byabo ase orogongo rwa Afrika asikiria tebna nigo orogongo rwa Afrika rwabeirebo rokwegendereria mono ase nsemo yebiashara kagukwana chingaki aringe asense ya Denmark ase egikarokia Nordic Africa Business yasibono atebetebna nerebya abantu kolenta ebiashara ase chinse cha Africa asiboigo ababoretie abantu bande batigosialira abanyabiashara korwa chinse chesiko oboba. We should stop selling fear. Because I think we've been on a journey for too long trying to give the impression that the risks in Africa are insurmountable. But we now need to break away from that and sell Africa and get people to understand Africa as a continent of opportunity. Because the challenges we face are really no different. Because even today, Europe is facing a new kind of challenge with the conflicts that have come to Europe. The Middle East is facing their challenges. So we need to broaden our scope and then see how we can leverage on some of the institutions that can provide risk cover. Within the World Bank, we have the MIGA, which achieves the same. Here, I've actually mingled with 1 or 2 people who are able to provide that kind of risk. So it's a question of assessing. And there are good opportunities. And if I give an example of Kenya, for instance, we are today at 93% green energy levels, perhaps the highest that you can easily find within quite a number of countries at this point. It's mainly hydro and mainly geothermal. My sister here is also strong in geothermal in Iceland. And we have an opportunity, for instance, to start looking at the Inga Dam in the DRC more seriously. That would give us maybe 100,000 megawatts of energy. But we are sometimes obsessed in selling fear to the extent that we are not looking at the risks. But I want to say, Kogotigana na yonagos kamotwe nigo omurai bwa bomo bwa Azimio Raila Odinga nigo bono amochirie serikali ya Kenya Kwanza ase okotebanga buya anene chinga kechiga chembura enyinge ejwegendete gutwa ase enzito ya Kenya
kaukwa na chingaki alingi kubwatuka obokonyi asomocho Nairobi nigoreira atebetabana konyendiri serikali yeroberia ase okurugura emitaro nabo igogosibya chindoche ango omochando yogabwa mache goterema ase chinsemo aime yomochi Nairobi tocheti gokorekana ase bono aganirie serikali kweneki nkwerobereire nabo igonkobekere mirobiri yo kweneki nga yaruboire emitaro eyubono yabireke go renta omochando bwa mariba goterema ase chinsemo aime yomochi yo Nairobi ase boigoganirie serikali goteba buna ni omochando obwense to ya Kenya igoro ya mache gosena gotangaza floods koba national disaster ase boigoganirie serikali kwene kinga nkorigereriere amabwago ayo abereka gochora ase nsito ya Kenya na boigo konye igorera erinde koira mache ase chinsemo chianyancha ase boigo amentre goteba abantu nere bya boigo bairende ase chinga kichiga chia embura enyinge. Damu imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo yanaingia ndani ya damu. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara. Kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged. Hawajafanya kitu kinaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali ya Azimio, tungedredge Nairobi Dam. Sasa dam imejaa takataka. Kama imejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa fujo, ndio unaona hii inachukua manyumba yenu yote inaenda tena pande huko chini. Hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine ni kama hayo. Hii maneno tumesangalia sisi na wataalamu. Tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu. Hajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka. Mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza. Chinga kechi boigo Raila nigaganije serikali gotenenia omorobirio bogotagorera abantu chinyumba ase omocho Nairobi ensemere ya mukuru kwanjenga asekeri atenanigo abantu abwabande batabwati ase bagochi naboigo komenta gotebana Nairobi ya serikali yarenge kubarigeria chinyumba erinde ebanganyi gochiaroro emanye kubatagorera ase konye bamenyete. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hawa watu wasibomoe manyumba ya kule mkuru kwa Njenga. Wasibomoe manyumba kule mkuru kwa Njenga. Sawa. Wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuhamisha watu, kwanza jengeni manyumba mazuri. Mpatie hawa watu kwanza, ndio uzi kubomoa. Lakini hapana waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama, sio swara, mpaka muwe na moyo ya utu, sio. Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua. Tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufe pamoja na nyinyi. Sawa. Mukuru must stay. Tumeelewana vizuri?
Mkuru must stay. Mwancho murigiria igano ngoikerio mwerio bwa mangana maya senchera yobwenge genda kurigita sene Kandize TV erio bwesemi na bwego bwimanye amange na kwegokya to basokagenda tambe omorobirio orumba nostalgia nere papasi ko de bade ngogochiraro orasore aserika gitari egeke eri yetara ne Dorcas ke mumani goto gwatrana nere Lydia Mose oyo kumanya wetara senchera yimanyirio nere Felistas Kabendi waneke nga marigine chibicha wakire asenchera yo wikirano